Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat, hurmatlı tuğanlar. Biz bugün Kengеште Farhat Akadan Gezek'teki bir garantiya jana baası ötө жөндөй ат сатууга чыкты. Азыр ушул акжалды тугандар сиздер менен чогуу биргеликте көрсөтөлү. Baası жакшы, жылкы издегендер ушул акжалды көрүп, баа берип бир маалымат сиздерге алалы. Farhat aka, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Aka жакшысызбы? Allah'a şükür, sekin özüm. Бүгүн кандай чыгарылыш болот aka? Ошону айтыңчы. Bugün ulağı öte tam ayak. Ulağına garantiya. Улағына гарантия. Pulu jöndü. Аха. Dıykan at dep koysam bulur. Дыйкандын аты. Бул өзүңүзгө караштуу aka? Özünün at bu. Аха. Быйыл ушу жапалактын улактарына чабылдыбы? Çavul, bıltıktan beri çavuldu. Көптөн бери ушул жерде. Эми айтың, бул акжалдын Ulak çaldı. кандай экенин. Jaşı ekası oldu. Аха. O boyu şu 1.55. Орто бой эле экен, а? Orta boy. Takanının şorun beret. Шорун курутат. Göğsünün cayında vardı. Кандай кириш чыгыштары Var yok cayında. Çıkkanda pışık adam oturmasa катуу чыгат тең? katı çıkar. Оозунун жумшактыгы Oğuz öte yumuşak. өтө жумшак. Айдачы кана. Чуркаштары жеңил. Var yok cayında. Бул ат өзү каяктан келген ат же ушул жапалакта неме болду ака? Ova şeylerle Tayland'la şeyler. Тайынан баштап эле. Sekin takalar eskilip kalktı. Sekin. Мына жерге алып кетчи. Мына аттын жайынан көрөлү. Ат өзү буруу экен, а? At buru var yok cayında. Кайтарчы бери. Мына достор. Акжалдын эми жанынан көрсөтөлү. Токто. Бул көктө турдубу же Kokta hazırım. көктө турат? Kokta turat hazırım. Kakıptı. Жанынан көрсөтүп коелу. Attın caş ekası. Tazda. Ден соолугу кандай экен? Kutu koluna, C3 geline, den soluğuna, bar жоğuna jo. Ulağına hem jo. Улагына жооп. Быйыл ушундай кичине суутуп туруп чаба бериш керек экен Bunun aka. içine cemde alış gerek de. Азыраак жендеп туруп, а? Hazırlat cemde tut çağ ver şey. Оңго солго бурч ордунан. Бияка. Буролор. Тарбиясы жайында экен да. Bar yok cayında. Айыбы жокпу? Ayı yok attın çopşum. Taptaza. Бастырчы баскан. Бул ишпишке салбадыңызбы ака буну? Yok ya işi var, işke hem jürek. Ишке да жүрөт. İş kültüvatır, arabaga salmadık. Kültüvatır, agar jüröret. Жооштугучу. Joğuştuğu joğuş. Жооштугу жок. Бул акжал арзан коем деп отурса басы канча болот анда? Bunun basın jakınla koyarız Amir. 170.000 som Kırgız pulga. Kemi var. 170 000 сом. 2000'e жетпейт экен, а? 2000'e jetpeye kadar. Кемин дагы сүйлөшсө болот. Kemi var. Meni oynayayım degenler bolsa olsa güybeyt. Тээп читебейт, жаман Yok yok. Putlar düşüp köter göstertme. Ана көрсөтчү. Жооштугун бир неме кылалы. Köter joğuş. Мына достор. Köter per. Köter. Тарт. Кыяктарын алды Var таза. yok joğuş. Аркасы деле ошондой. Arkası yamile olsun. Мына. 5-5ке чабылган эмеспи ака? 5-5 yamile çapsa bolat öz öte külük da bule. Jengillerse. Бир ояктан узун кое берчи, ылдыйга. Baraktan beraka gel. Kıynay verme. Мына достор, 170 000 сом арзан ат издегендер. Farhat аканын номерин экранга жазып койдум. Болду, кайтар ошол жерден. Koy ver. Can. Oldu. Sekin tart takasını açar. Болду ага. Сурай берет анда, а? Sonra öğret. Kemi bulur. Базарыңызды берсин ака. Rahmat sana da azamı. Тынч болуң. Мына келатканда бир көргөзүп коелу. Кимге буйрса да Кудай кааласа насип болсун, тынч болуңуздар.